Dragi moji, dobrodošli na moj kanal. Tačnu količinu sastojka koji sam ja koristila ću vam napisati u opisu videa. Ako do sada niste, možete me zapratiti na mom YouTube kanalu klikom na dugme prati ili subscribe i kliknuti na zvonce pored tako da dobijete obaveštenje kada izbacim sljedeći video. Jaja i pavlaku dobro promešam da se lijepo sjedini. Prvu koru premazujem uljem. Dobro razmažem četkicom da ulje bude po cijeloj kori. Sada stavljam sljedeći sloj kore i stavljam 5 punih kašika mešavine pavlake i jaja. Dobro razmažem po cijeloj kori. Sada ponovo stavljam koru i na nju stavljam šunku. Ja sam ovog puta koristila prašku šunku, a vi možete koristiti pizza šunku, stišnjenu šunku, neki pileći proizvod, dakle šta god vi volite možete staviti. Ja stavljam 6 listića, a vi ako volite da ima više mesa možete staviti još jedan red. Ponovo ide kora. Na nju stavljam 100 g kačkavalja. Vi opet kažem, ako volite možete pojačati neke sastojke, neke smanjiti. Znači možete zaista raditi onako kako vam odgovara. I na kraju još jedna kora, na nju premazujem kečap i na kečap sipam origano. Sada sve ovo uvijam u rolat i prebacujem na pleh u kom će se peći. Vi možete da ostavite cijele kore i tako da ih ređete u pleh istim postupkom kao što sam to ja radila. Samo na kraju dodate posljednju koru, premažete ulje, još jednu koru i onda premažete mešavinom pavlake i jaja. Sada ću postupak ponoviti. Uviti još jedan rolat i na kraju oba rolata premazujem sa ostatkom mešavine pavlake i jaja.
Kada sam premazala oba rolata, pospem s usamom i pečem na 180 stepeni oko 30 minuta. Kada dobije zlatno-žutu boju, tada je gotovo. Nadam se da vam se dopada ovaj moj video. Ako da, možete kliknuti na like, nešto napisati u komentaru. Hvala vam na gledanju.